Tina, klik subscribe baru tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Tadang pangaka di pak salah pahaki malang laki taliwa gelo paling na bawa dia nang kecari-caringka jadi aja na tangkaling ada atau lainnya barawat di kisi alam perang lino akhirat. Iya, tadang pengetok kadi, pau tepu salah ki. Iya masih mana pelek di Iti oke, tatiwi lisu. Ito na TV. wah manang kewe talas si ka uti nakabalu uti ka. Wah, magaga. Agad ako nagkasilaw walaki. Ito bawang ka. Oh iya makasih banyak pelek. Ih di padisa pinta-pinta niwe murah sa pak kepala desa ki agak gue tas apa nama cantik itu bineta. Di itu ndi. Cantik mo ko. Iku spagurus ko mamicu. Ate pa sa chichang, ika machanti, iya atau Lena? Kumakar kama cantik, mamicu mo pa. Tatawa mamicu ko, lolo geraga. Mapakipik mo cantik. Baik mamicu ko. Masih mana pelek? Kau setalo kamu kiri boleh joko-joka. Jenamu yang kalau kebulamu. Kini, coba pala mo ala ni, may bawi sa pariki. Abi, Hanya mau ala bale. Nasu di bulamu ah. Iya makasih banyak di. Ih di paimang agur ki malampu. Ajak si tasakara tutu bineta. Ajak si Loki dia sakalolo. Apa idi imaki Aro, ang kalinga ro. Yendi. Ba, apa bol makokoy, telinga nga. iya masih mana pelek? Nye tabe, sempalo ki, ma tuma bursa atau ma banda-bandang, dongut ketala. Masih banyak. Hindi. Ang kalulak ko. Tapi lo mo ko tarimay. Bah, iya asalan kita lah ngau terima mana. Tabi hindi. Ay si mala. Na puro sele, si bolay. Nakalabin na. Hedeng, jena mo alay. Iko lato ko mabere tanga-tanga idolo. Pwede man ang kaseng mo laka, ande ang palo, ule mo TV. Di gagang palo na. Iko, sembara to sa dilo mga berang. Taron ito. Dongo nye. Pwede tumapak ko udah berang. Ih di pamantri, di meko tuh lema putih. Paano mo ati tama lo to? Talinga ni aja tercede-cede kasi makun rata pamagalo si Dita. Terjagai perasaan na bineta. Bandi, ako madeno dito na to. Ako di kampung ini, kamu cantik sa lain na. Rulang. Iya masih mana pale? Oh iya. Bendi ay kalukutalang. Masih banyak di. Iya. Deng, lo suka petopo ya tuh? Iya di. Iko deh mawe deh melama TV so cantik ko taya mana mo lalo ko polo jariku. Ma, apa main? Tabe, di sana pale di pangkani pajang puku. Dadah. juga. Bendi, arpa bireta, di halay. Sina kapang, di ulit TV. Ano na koloki, yara senye. Gawe pura rabba mano. Iya? Iya. Chef ito ning madlampang niya. Galaw na gini. Ketinggal ke biasa di. Lebih malas yang daripada Andre.
Makan di. Deng, munro darah kambek kapang. Padesa. Walisay padesa na pupi ko. Wita to padesa. Yaman gida to ha bineku. Ano pa ina? Iko puro garu binemo. Matampon. Ini ko garwis padesa. Yang penting mengidit to. Mala, ngidot to ka tu. Dolo ulpa. Na itu punya kanan pa Samsu. Susun ulap paul mo ka tu. Pasam suri cipo ka lagi din ka. Padesa. Ulpa marka to. Malisa toy. Weh, dia cepadi. Maga nula masa mata lu. Ulang, ngidam mana tapi ini tuh. Iko din mangidam. Di. Ngam sa koko. Abah! Hei Abah! Malu ko Makutan na mo pero la makadamaga ka. Hei, masirila ada kanin reka tu. Cepat peru paku. Mita mana tu binay na mangidang na iko depa. Maga ko iko tu. Udi aga ba? Ko de penerapi wetun na. Apa korong itu ni di pueloy. Pangala taala. Wah, pasti ko maklelero lang. Mana kesuwan ni mo di jama, mana kini nelo monro. Ngerangi pur di jama boko tengah pur to di jama di WC. Ir di depan bek kedua ton wala. Nasi jabawang. Lok mabur lang. Menung ke musur kamabura. Pasti biasa pur moto kamatampu. Tapi dia pudalay, paja di nama tena. Hei Ruleng, sedangkan biasa tuh dia metepe makan makiana ako. Pada nekuwi tetapan itu nanay beram lemai. Pokoknya Ruleng, asa dia metu mengide lalani ya tau nge. Masaraki, talak ko. Maris di emre, canu nunu. Pamantari, masih dia. Apa matampu mana ni binemu? Iya deh. Besar sa di rumah. Tapi dipatong apa pamantari. Pai di sala binengenge deh. Pas lo ko king kanaka. Cau nasa dia mapakai Mado terus terabangan di pamantari. Palito ni gagambo nei. Cau to nasi sobuy. Dolo mure, talinga ko. 50 taon mo sobo na. Lo kumapisa nga ni. Kumapisa nga li man rasa ko. Ay ko si sobu sa pa. Yan na biasa di sobuy. Apa masa masih bobo kimi telepo. Ay makokoy. Dito ni gagay. Sana dia tali sama aku. Kajan nilai po. Totoo nang ka. Tamanin boleh. May. Dewe lolo kata sama aku. Lepo. Mure. Kiko. Iya mamu. Kiko ma aku. Demi setan rekana. Pabias di wakudu. Aku ke wakudu na. Oh, de play bapakku. Iko lepo. Ingin mo puji. Bapak mat to iya. Puji mana? Tapi di puji mak. Ini persis apa bapakmu na? Iya mak. Macam mana ko iko mabicara? Patni ko pura sa padiku. Ding, pando mo padi mo. Ko wadi kasi perperam ni jolo. Pak ko mapisa nga ngalin. Tinya bangi ko masulang. Iya masulat to.
Ngerangi. Gara-gara aku seleksi jam aku. Nah gara-gara iko mo to. Jadi, lo kaple maga. Masalah tuh apa ko ye? Mure, sabramu ki dulu. Kamu tuh mah tuh wetun na di pecompa mana ini. Untuk mako kue, taruh ni di baspat miseng. Coro-coro deh. Eko ni pale. Kau nih masalah paman teri. Gara-gara dulu melangana. Maga nih. Asaran lo deng. Lo dia agay. Mana kalau mas serang? Nah malam mak wajib jemangi ye, balik-balik bawa nih dulu. Aji talu agar kau mengide kak. Aduh, purmani. Sadek. Siapa? Mau segar malam mata lo tuh Ya ada tuh talo ko dato ketungkay. Si Sarah tuh mangidangnya. Wah ya siro. Tak aja nih ya pagur ku talu. Cukup aja. Ini rasa pamalipono na. Podi pa nung dolo. Apa? Tambah ba? Sapa? Kuniro. Mulai mujuk ke lisu. Pupindra nih gati na macet kaya. Pas takarana, pas letu matu di bolana. Talu lo nih. Hati. Oh, mana rasa? Sapa buar nih sapa di mulai. Cicapi boleh cicapi. Sapa? Ini lo. Pokoknya gana. Letu amang bola ambil talu. Gagal tuh rencana. Sapa? Tambah pi, baik tambah pi. Buar nih sapa di mulai mama wana sapa. Cicapi. Kuniro sapa? Kanang terlalu literin ini cililina. Sudah saya juga. Lo di teh. Sujuk. Maga nih. Sapa? Antaranya lisu. Harus ada patu jujuk kanan. Ini kalau udah terlalu isu lo dong. Lo mah pisang aki makin di pinu nih. Betul nih, pojok eh. Besar nih. Cengi ya. Waduh, kanan cedek kanan ya. Kanan. Ya, kiri mulai. Jual ya. Kanan cedek. Kau mana gitu? Enggak mau kasih jago. Lo kemana? Ya, mulai ya. Kiri mulai kiri. Kanan mulai emang ya. Kanan mulai. Malah kita coba imang. Itu dapat. Sebentar. Pokoknya mah tuh paling malah tuh pas dulu bulan kalau tahun. Waduh, udah asap. Ya, bre. Ya. Abah. Oh, Abah. Abah. Oh, Abah. Abah. Tekolok ka, malah koper. Sali dolo boleh nerulang. Ya pematu lisu peng. Kong kakerebang makan matampo kok. Pokok dia matampo. Boleh kepada yang diseruntuh. Alhamdulillah. Rulang, magida ko to. Kenapa mo tawang kalinga mata luwa? Iya, Abah. Alhamdulillah. Tapi Rulang mabuto ako ta. Tapi pas ini syukur kak. Yang penting setalo ko berarti mengidak ko. Sepimi Abah. Matano ko. Melipuno ka. Macam-macam sa dipakit ako. Mako memang di ko mangida to eh. Padari melipuno. Karena setelah aku dulu ya. Hindi Rulang, percaya ngeramu. Pak pisang sama kok kue dia. Mulai maka aku tamat lalu. Rulang. Rulang. Oto kue. Iway, paano itong kanata? Rulang, oto kue. Rulang. Pak Mantri. Rulang. Ngidang isa pa. Hindi masih lakas demi tayo, pamatero pisang. Iko, pamatabalan ng pinungan.
Kau pulih magan na. Magan. Hei, amal tengah-tengah kakak tuh. Buka dulu Belum. 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 Anu kapai Pak Mantri. Udah sirah-sirah ngulun nah. Iyo Pak Mantri. Mana kesepe lo ditolong Belum. Anu Pak Mantri. Apa kemana tak tuh menyidengi mah kue. Lu mana disirang ngulun nah. Sedang kabinetnya Pak Imam apa ketur Pak Imam. Iyo Pak Mantri. Yo, tanya di play, tama ka malo pala tuh biasa. Biasa Pak Mantri lo kok belang mah. Mure, dito ka puro mo pong kaleleng. Nagagacho. Tapi ko liway ka mo pinonga ka. Medyo liwali punogo. Yo, kamu mo pong kaleleng. Aris sakit tuh. Uy, Ikaw Pak Mantri, abot betul malah ko ketua pulo-pulo na digawe na. Apa we de kudisa ko mo taro. Abot betul na di ketua na ibawa di kamu sa giwe dapat seroe. Mutar dulu na ketuanya de. Logo magi ketuanya de mo bawa de kali sa we. Sero bicu kelisa na we. yu sepe, ngapa ka niwe rok mama ni maliki. Ajar si mapang wang. Cinya minum, ya sedih melipur mi itu kok. Masuk na pa imang, gue pur minum. Pwede gaga, sekiranya ka tilu he. Atin Pak Mantri sirah hati. Nyamak pa tudo. Sepe, kapag ka si kaca. Ako masunod sa kaca. Oh, anu Pak Mantri. We nilu si kaca lo mau ditolong orang lu na. Iyo tagatu. Tama. Oh. Kaca. Iya si kaca. Kaca. Iku mure. Berceng, kuma bicara ku. Bisa nggak mau pur minum. Hai, ada urus oi. Mako aku yang ngelemer kasih jago lo kemana main? Oke. Sira nih Pak Mantri, sira. Tolong nih. Betul nih patah malah lu. Galor sa tapana diko. Digaga misa boti karoy. Betonala. O kasa di lo kemajoge. Sepe, kapupusita. Mana kalau sama joge? Apa kemana Pak Mantri? Jadi mau mesti le. Ya bineku asal Pak Moto itap langsung apa musi. Tuh Pak Imam. Iyo, lebih pedal dia. Pan mau beri tema juga itu. Aduh, terus sih. Taman lah lagi. Tengah-tengah aku tuh. Pak, kumai. Mana? Kok iko? Salah sekali. Aji. Ama, jadi sedih be di. Padu letang puta. Iya di, tega mana ni rombela kita lo kemaloto. Ini seding usabra lo kumaperisa pala bisa nga agarwan aku makun regatura ni ka. Iko, kumatu sumpah makun ranamu. Iga lumasengan ni. Iya, kumakun ring. Gino sengan. Iya, aku makun remakatoan lo sa mustika. Andra na madong umana sa pasang. Tumiti ya matu kumakun rana aku. Ayu liasan. Tapi, kuurani matu na mo. Iga lumasengan ni. Kuyang kanito asan na, Rafael. To si matu iya, kauranan aku. Anu asan na, Martin, paaro na suruh ngakamaku. Iko. Iko si padua di. Dia menagama ca sa pasang. Padendra pun pidakasan na naamu di tagama gelo dan kelinga. Tamiti ya, kumaturan na aku. Yan naluwasan. Nduke. Macam makoy kumalas ngal pa di. Kalau malang bu arodon duke. Iko na Rafael. Dito elo. Siapa aro digatin ro kupikiri kaya sange. Iya na pala, langgo ulpa. Iko na malay Martin, iya pamalay duke. Pa iko machitos ko sa pasang. Dito elo, apikiri toko. Tego ko na malaro sange. Kodel kurangnya. Tanya, ipatin ro ka. Makadai ko rani mato anakmu. Dua banan di masangan ni. Ko tanyan duke, yunrung. Ya, apa boleh malah yunrung?
Iya apa male? Mana kau bete ko? Iya apa? Iya apa? Iya jangan. Iya. Iya apa? Iya apa? Iya apa? Weh, bahas mati kan. Aro deng dah lihat lo sinala sunan aku. Ini semati ke. Kamu pas di pidako. Yoru. Aro angleno lo ko yoru ati yunrung. Iko na mali yunrung. Iya apa mali yoru? Dil ni pule. Gitu. Rangkani. Yo, iko carana Rudi. Dapat baduna reba kita gonci ngotona. Ada juga macam mati yo tuh sih. Di soro na pelat tuh. Andre mana no? Poma cerita ka tu dia tu letu. Soro ni Pak mo soro ni lolo mo. Iya, malah. Macam tu bama cerita. Pak, tidak jolo ke rodo. Idi na masina. Pemastir bawang. Yo. Deh, lo kemana nih paling Mei? Enreno? Ya dulu kalau tuh udah nalang gua. Kalau kiko pelari oto. Dah apa dia lo tudang? Kau nyari bawa kau tudang. Memang laki mau peliri oto tapi laki tamas sorong. Reno kati. Naning, nin naning nung, naning, nin naning nung. Bakeke. Bakeke. Ai cháu mà nào là lần. Naning, nin naning nung, bakeke. Nanya suka nakal pa ini. Nggak boleh nakal ini nak. Kalau nakal cambok ko tuh. Kalau nakal cambok kok. Panggil dulu Abah, nak panggil dulu Abah. Abah. Ini aku mati dulu, patutnya ku ada anakmu. Abah, dewe di mapa ketuki, pimali, jadi pimatu, kalau macu culai. Iyo pale. Tapi dulu aku jaji matu nakmu. Kau rane, lo katu panci polisi na. Hajar Abah, jadi panci polisi. Bisa caya, nama mati tiga kak. Hah? Masuk na, mana kalau aku ditikeng? Itu matu na tiga kok, kau kesalamu. Ma aku ruleng. Sika toro ko tako polisi di rampe. Ruleng. Hai siapa? Awi Paima. Nih, kita siki. Jangan wait sebab. Soalnya gati. Rulan, di malam macam persu tampung mo. Lo kajo lo temina. Oh, kemana kau mau peresta? Iya, Aceh tono may maparesa. Barawi sa nga namo, urane ka tumagpunray. Aja noce ya deh, pemepi. Hah, aja ruleng. Coco nasa bude sero. Supaya disetoy. Ya to kumakan de dokter matu. Urane. Mas apa na pengurus panci polisi wi. Toh, ngerti mai. Saya tahu pemai kuda lihat. Kalau lihat tu pun ya bini. Ada itu Pak Mantri. Aduh, get bisa kali. Mereka tuh matang pun digagain rende pun. Ya gitu Pak. Iya lihat biri agak kutu supaya dia curi gitu biri. Yo, sembarang mau gitu lipakan. Taman dulu lalu. Mau piri. Cuma bisa kali. Siapa? Magai. Cedeng pan ras binemu iko. Pama tampui, dia murah berpisi. Pantas ada mau pupun na. Aro, kurang ni japi Pak Imang. Taja nih, sui. Omai, lo putu mure. Satu, jajan anak. Hiu. Lo kok betul sebel? Apa kun tuh portal pun lo ini mana? Iyo. Bisa nih, dulu lo kepada ke pemeng ah. Paling ada. Ma, ada pengakan di rulen. Apa kena ya kasi pada rapi-rapi. Untung ke Pak Ima. Aro napi tengah di teman lesu tampuk rulen.
Terima kasih Pak Imang. Hamar ulang lupa pembe tampumu. Yumbe, urasa matu alina bawa makina kembar. Wade, melopo dito tampun pa melopoi. Hindi mabecu ki. Aduh, lo kini presa. Paman tidak malam lo di Masoro. Masoro. Ano ka sorong? Di Sorong to ye. Ini segala di semua peloto. Motor itu sepelari. Biar pelari. Reno. Ada mana? Macam muka abah. Wah, ba, apa aku kredit sa gida guru terus sa bawang. Bisa guru. Lari sih. Agak sila mo gerambang. Program mana bisa nih? Starter nih. Aku di starter itu baru. Kan dulu abah. Maju Pak Menteri. Wih apa? Suruh tak? Pak Menteri. Kami Pak Maju dulu Pak Menteri. Balik kamu Sorong kita. Weh. Pelepa weh dulu abah anak tuh maju. Asal pelepangin malah dan bisa pelolo matu. Bawi. Bawa yang dibawa gua ketipu nggak pedaka. Mati gitu mati ki. Laki. Mati ki. Abah, tikungan tuh di Mundri. Mau ke siapa metre? Enggak mau 10 meter abah. Kau rapi matu ke bawah no. Iya abah. Bantu nih abah. Kami Pak Maju dulu Pak Menteri. Mana kita papel yo tuh suruh. Ya, aduh, ini aku ikut menteri. Jadi mana nah yang pasti lah curi yo. Nah, apa namanya? Buat begitu. Wah. Ayo lah. Udah cilik kok bisa lagi. Iya ibu, saya periksa Ki dulu di. Iya. Sekarang ini usia kehamilan tak sudah berapa lama nih? Apa nih ulet dok? Alhamdulillah sudah 4 bulan. Tapi sejauh ini tidak ada keluhan tak? Anu saja itu dokter. Kadang muntah, kadang talua, kadang juga tidak. Tapi kalau muntah astaga, biasa nerapi setiap ruang dari jam 7. Oh begitu memang Pak. Namanya juga orang yang lagi hamil sama terangida nih sekarang. Jangan lagi khawatir. Oh iya dok. Alhamdulillah bagus Ji, balita sehat-sehat Ji. Usia kehamilannya sama beratnya sekarang sesuai Ji dengan taksirannya. Sehat-sehat Ji juga. Alhamdulillah. Dok, buat ini bisa udah tempat kudreng. Kalau untuk sekarang usia kehamilannya itu masih samar-samar. Untuk tahu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nanti untuk kontrol selanjutnya bisa kita periksa lagi untuk melihat jenis kelaminnya. Terima kasih dok. Ulfa, kasih Ugi. Udah salah. Sama tuh. Hei, dia tahu nasi bisa beraya, lo bisa gini Tapi tanda podo nih, kalau ada kapan cici polisi. Tidak. Alhamdulillah tadi setelah USG dari hasilnya tidak ada Ji kelainan dari balita dan sehat-sehat juga, usia kehamilannya sama Ji dengan beratnya.
untuk sekarang nih Pak Ibu ini harus ini banyak konsumsi vitamin untuk menjaga kesehatan bayinya, perbanyak makan yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan, dan vitamin-vitamin juga itu tetapi harusnya untuk ibu hamil nih, dan jangan lupa juga suplemen tenaga darah itu wajib banyak yang minum. Atas nama Dahlia. Boleh nak? Paiman, udah bodoh. Kenapa kakek tanya tapi kenapa bukan suami Kak? Saya suaminya, Dok. Maaf Pak, tidak saya tahu. Nggak apa-apa sih dok. Begitu semuanya bilang orang bilang, ih suaminya mau mati. Jadi mata orang udah pergi kita aja ni. Jangan tiba mati. Udah pergi. Boleh kata gua ditamai. Pagi Pak, aku dulu ditamai pas malam ke mana ni? Tapi terus. Berat pikiran lu teman pagi Pak. Maaf lah, aku macam mana binamu ya dek? Ibu, berapa minggu usia kehamilan Pak? Baru ada. Oh, 4 bulan sekarang kehamilan Pak. Tapi kenapa kayak lebih dari 4 bulan saya lihat? Saya periksa dulu, Bi. Dok, aja dok. Kenapa bisa Ibu tidak mau diperiksa? Datang ke sini untuk diperiksa. Saya periksa dulu, Bi. Tabe, keluarganya Ibu ulang. Itu tahu, saya mau tahu. Apa dia seberapa? Jangan tahu suruh Paiman. Macam kata Mas Pe. Bahasa orang memang lagi nih. Kenapa kurang bisa kata dia belum memang atau kan ini? Aku beli kok jadi anu kebapak ya, kebapak anak. Lepas tak lain dah. Orang aku ye, aku ye. Yang seberapa? Lu 2 menit aku bawa aku beli ku. Malu pas sumpah aja aku sikit. Jangan sikit ku ye. Kenapa bisa begini, Pak? Datang periksa di sini pura-pura hamil. Ini kita lihat. Bukan bayi, tapi kain di dalam perutnya. Tadi saya periksa juga, tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Ada apa kamu dok? Ini sebenarnya kesini dengan tampu. Cuma dibeli-beli milakin lah, pak matampu bine na, pak ima matampu bine ku. Nalena deh kena tampu, jadi disuruh mah beli-beli. Pak aku deh dah beli-beli, bu dokter mengapa disini dilakin? Oh iya Pak, kalau begitu. Kali jadi seperti itu di. Kita doakan saja, semoga ibu itu bisa dapat rezeki, bisa hamil. Sepet, makan ni rulang. Magi sepet, Pak Iman. Mama bako, magi rulang. Walaupun ini masih ada dokter eh. Jadi, magi play sepet. Kita magagan aku. Irulang siya-siya mo eh. Ya gambar apa nama materi kurangnya 2 jadi makun rene jadi mau Pak Iman. Saya pedisek Pak Master ya. Yang penting gambar apa? Abah, dia mau tutup tegasan nih. Abah, hei, dia mau tutup tegasan nih. Baru lagu tutup. Tapi tak tinggal. Kamu tutup buka. Buka kalau kamu tidur Pak. Tapi dia mau tutup.
Tato. Abah! 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 Mako. Ati kong kutu di WC. Ika. Allahu Akbar. Iko kawang amana ka tu. Weh, wangi jangan mau apa pale. Sayangnya jangan sih. Jangan. Iya ke masa? Masuk tim. Masuk? Enggak masuk. Nanti ko. Cekak. Iko kita taruh babi na iko mo taro. Hei, lu bati aku tama. Hah? Tama? Malah aja kak. Meduga pelengi. Meduga ketudian labo dia lo. Kau. Iya merdeka kata. Kayak Indonesia. Pokoknya tetep yes. Abah, gitu dia tim besar Itu kami tay. Iko kawang. Hei, kalau tu. Asulu. Weh, ni melo masuk calon. Ati. Ini tu jangan guna yang kamu. Wah kemana nak TV? Apa tu? Matu kisah jam-jaman. Sedek. Hei! Abah! Wih, doi. Hei! Abah! Bebe, iya. Mana kayak yang pasu nih? Kalau pasu. Oh iya masuk. Sudah ti. Pindo, napakan nasi. Nasi ko. Bos. Iya. Di Meliano, awas hidup lapar. Awas hidup lapar. Kita terlalu lapar. Kita dia akan ketepak. Kita terlalu. Hah? Sawitai. Abah! Mawis mapang bati-bati Itu jangan. Bos itu sih gelo na to. Ku dicopot na lang niya bali. Wah, iko kawang. Awo gere. Aja tuh, cuma mau pakai. Sakalong beluka tuh, lo abu pape. Iya, delo balui. Delo balui. Delo balui. Delo balui. Delo balui. Delo balui. Hoi! Iku macu ke Joko pakai. Awi, puang. Ilado putu jangan tuh iye. Iku ya, Bah. Kalau sikusi bati-bati Haroli susi. Hei, lisu wi. Lisu. Lo kali su cowok nama apa gue? Cabut ni tanah-tanahmu. Tak, tak, dandu, tak, dandu, tak, dandu. Hai, cakap deh. Kira-kira ka. Gajah aku tuh. Gajah mati. Tikek ko. Maboto tikeng. Minu tikeng. Sabu-sabu tikeng. Tato tikeng. Iris siapa itu jangan? Pada disengalin jangan. Oh, konrohi. Lah. Hei. Hoi. Maga ko, masalah lada. Ni tadi tato mero. Iya nih tay. Wah, seni, moga tu jangan. Kau tu. Jadi mana samu, alena pelakuna. Ye, siap, nasa munda. Paya tato yang kedi koto persiswi tato yang kedi pongkena, munda. Cuma mako ko munda. Nasa ilitasan na. Ye rula desa ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ibu, udah ki. Sisi munda. Ya silakan. Tabe Pak, magani kasi biasa puno yang ripu tadi kan nih. Depa bu, ya udah seremo piki, yok kamai di kantor nasaba, yero mangkoko pelakuna di sini. Alhamdulillah, jadi maka tuh pula ditikan nih Pak. Sabar-sabar ibu,
Insya Allah kami dari pihak kepolisian bekerja terus untuk bagaimana kita bisa menangkap dengan cepat, dan kami memohon bantuan juga. Kiranya kita sama-sama berdoa dan pelaku tersebut kami bisa tangkap cepat. Iya Pak, kenapa udah kesibukan timur ditikeng roda pelakuna. Apa yang menangi keluarga aku deh, pernah so pernah dina kalau ada ditikengi. Iya, insya Allah. Jauh ini gua. Jangan pertama kantor nih. Iyo, nih peta toka maciji itu jangan apur untuk pelakuna. Andi kata pemur untuk pelakuna, dia amat turuk aja. Jadi mau apa ba? Timon kalau punna. Lagi di Seliwangi, irulah ngesena. Ya lo kaki mulai cuti nah, pas selesai jam aku, ikut nalo ketika. Siapa? Betul betul kemarin itu jangan Ayo di nama. bebas. Abah, kelolo kah? Lokasi lo kedi pesai, kita nggak maju namu. Kalau tuh di papa di mana nih? Kembar apa tuh? Jadi pi Abah, nampu lo kembali ngewaju. Aja we dulu sista leka, pasti ketutup ka sedih. Mana ku isi lo ku kita orang. Lo memang nah lo kesapa. Ikan misalnya tambah kian aku baja. Tapi kisi pe lo kesapa. Mereka di runtuh. Orang lo ketu. Abah, aja premita na. Yo. Bang, yang mau bola anak? Bah, aku tanah kah di warga. Ayo boleh aja lo ngaka. Tapi deh gak kita tahu bang. Wah, ketok-ketok mau saya pintu nah. Siapa tahu ketuk-ketuk di lalu matin roh. Tutup pintu nah. Bang, tiga runtuh. Iyo, lari kapang. Labu di WC. Pak, angko kita ke daerah terus pakai makaleta. Iko wasaman repong apa ketu? Dia merasa kecil nak. Dia tuh, pai dia tuh mengidangnya, dipuja mana kecil-kecil. Aro do kalau lo kalau ucadeku, wacak keceme. Kalau kami mau kecil na kali pakmu. Oh Pak Imang. Pak Desa. Dia boleh tuh. Ibu Pak Imang, Pak Mecindu si mandri le motor pas oke sih kameli nyanyi. Aro. Mampak ketu iya Pak Desa. Aro macam si mandrepong. Lo kakak si memperangnya. Tapi binemi ku Pak Imang. Dia tuh kakak parang nacin makaleleng. Magi ya don ibu deh. Yang kata bawa tak labo dulu boleh deh. Kamu makan meni lo kedolo melepak kakak ero lo. Kasih kakak si ulepak kang ulun na. Tidak baru tuh botai makan kamar dampo kakak si ulepak ulu tak Pak. Mengidang ibu deh. Kamu makan ketemu botai deh. Dia magagak deh. Yang penting kedoi tak seratu. Perisi kasih. Baru. Bahaya bebinimu iku Pak Desa. Mata nak sejak guru kako. Ah ya rasa di Pak Imang. Tapi harus tuh diturusi Pak Kode. Gimpi mah tuluna nata. Ding, kira-kira kasih diminta tapan Pak Imam. Akan sekolah aku lepai. Celah halus. Iya, lepak kakak dulu. Iku kuma pakai tutup cara mengideng. Iku mau tematu. Pasti jajak kak pada aku masahaba. Masa dia mau lepai dia mau lisu. Pai-pai. Kata ada sedih timu kulopoi. Tapi lo dia lagi. Tuh mengideng. Mungkin yang ngumurin deh. Magi Pak Desa. Suruh kalah Pak. Iko ni sama, napa ketu bate mengidang? Idi mengidang ki Andra di Cinai. Tanya lakian itu di Padiri. Ya saya Padiri lakianmu. Ceko dah. Nih ikut deh kapal mengidang pediati ko. Mana kalau kamu pediati, nama gerta laki aku lakimu. Oh iko ni salam ya tok mati keng.
Bau, salah tolak ceku, tapi aja mau jadi loku, pam ceka tuh. Dah copan pakar bapak na yoru. Iko bawa lihat kalau kemer kamatikan, tapi ada nang kawito di iko. Bunda, pajini. Iku emang keto, pajini mini dia mapa kero. Pak mapa keto tutu, majapa kita mau minta tahu ya dia. Aku mana rasa. Pak makan ko lapa lapa, tapi mapa keto kaya. Den beli malu 2 periode. Pak majapa kita nanti minta ki, den umeu ki ada. Itu kan jadi kepala desa na payment na. Jadi menjadi kepala desa. Iko mamulun to bali-bali ka. Iko mulak bira tato ini ya. Iyo ko la jame to mulisu iko di boleh. Pe mamula makokeng, makonjala dewi tetapam. Dewe napa kero bunda? Masa lo lebih rato lagi daripada iko? Cuma iya. Di lo minta ki maka si jajari pada ini. Pak gara-gara iya kamu matu tuh angin dengan ngede. Mus benci-benci mana? Di galau sewa ada nah. Ha, jadi si bali-bali ka iko. Hah! Magi Pak Desa. Heh, iko maga mula pa mala. Ulah pameman nih sebelum suruh kak. Pak iko majampe mu. Kung kurani makalele mita, tapa macalapa kita mo mita bi. Nung mako ko pangoto, laba tu pamotro ko mo. Kurani ulah pangato ko. Kami ramai makato, para ulah pa ato. Mana kayak itu mengidam apa ke kami ni ro. Tar ni lalu meu kada. Mari ke bang. Pas ku cicing. Iko wase. Oh Pak Desa. Ya ada tupu di lepak bawang. Oke, malah. Ala ni. Ya apa di kasih di papa. Oi, ko pada sama pesilengak ko. Dan relaki aku mederek to pemelepa na de gamu redoi. Oke, tahu ami ku 100 he. Tambah aku 100 sih, 200 tahu ami ko. Ah, nyamuk di 200. Itu 200. Ya mereka pak motor labo ko ye. Dalia. Suruh sih sini Pak Genda 500. Kenapa negak ajak kak? Cicem ini nama mati kak. Aja, ku mati ko. Ku jaji yoru, de tu gak bangi. Deng. Apa sih? Ulpa, jam punang. Coba, udah lepa lagi kita perlu nilo jambuku. Ini penyurimu. Hari ini dulu, cedimu. Apa? Hai bang. Maju deh. Magi ding. Apa mulan sama polisi? Hah? Siapa? Pasali dulu. Dari mana dia berdua? Ini. Abedi, lu kamu itu tolo di. Kong kamu tu polisi kau ya. Aja mau pedani, maka dia kerula di ase. Mana engkau? Magi Pak Imang. Aja nih semalam. Bantu na jolo. Bantu pedako. Siapa? Hali. Mamula sedikit itu orang. Pangke polisi lo kri boleh. Nebut tu sedih dalam hatiku. Masang kaya kasus kuriolo nasa parka. Wah, masa ya romure. Tada tu mata Tony ini gak kasusmu ya ro. Dia ini nursu polisi. Tapi siapa? Icede-cede dia betul-betul apa penadiku. Semana unaw kalau aku kero. Coba kenapa? Deng, kau memang harus polisi pasapam. Masa nulis miseki? Enggak kiko yang mau ke kampung. Tapi, ay cede-cede. Itu gagal tau, makalilimita. Nama curigai. Dito gaga seding. Oh, apa ngirang? Tunggu. Yang mana? Yang ini? Coba kasih tahu. Betul kocem nih. Menikah ketua jangan lalu seku. Pas lo buka wajuku, minta tolong tato aku di boko. Apa mau tolong aku tuh selesai lang. Pas ngerangkum makai tato. Dia ini salah dia. Intel tuh. Tabe Pak, Bu, Dedi terulang. Oh, dedi te pak. Pamat kadeki dedi terulang. Jadi dedi te. Tabe Bu, aja tabung bonga. Pak, moto kayak maku tanah. Iye, idi mah tengah-tengah tuh pak. Tabe Pak, magi weta sapa makku. Oh, ini anak nah. Anak mata lemaki. Nah di depan si runtuh kadolo. Bah, wadi pak engkai. Ulpa, iku sembar setulo mo po. Iya di, tapi cara na lo kapag sarong tuki, ya di tuh hitay. Bang,
curiga ka diasa na sob. Gue bol diasa. Bola aku, Pak. Hah? Najib, Pak. Bola aku. Hah? Bola aku. Iko, bolamu. Mesti dia. Hale, dari ke kamar tu polisi ro. Insya Allah deng. Dia pelabur ki polisi nanti ki. Pernah kimure. Pak. Lo gimana? Lo kamen represe. Iya boleh. Siapa tongker rule diasa mas sobu. Mana kalau kimen repana degal ke pun boleh. Sedangkan ini di pengonra boleh ki. Tapi sebetulnya macam ada ki mati ke Pak. Dikena apa ya dasar ulang. Najib Pak, ya dasar ulang. Mak beli ya dasar ulang. Ah, malipun nama anak asa dimita kok. Oh iya Pak, asal dia telisu. Jangan gitu, paknya sepatu lu. Tanya ke mana? Disindol kan. Pak, mana kata sapa lah dong aku. Kesalahan na. DPO pura puno, napi disa ke kue di kampungnya. Mari malah, madeni polisi. Iya, medeni. Mak, aku yang sobu ngaki. Aku sobo aku na. Ligaga. Ya malah. Sobo. Iyo. Aja ni si sobuy. Pada pindah mana ki dan polisi? Maka depur ke pauno. Masa dia mulai aman kapak bar. Iya, Kuanda. Boleh kemana betul-betul lalu lah. Dia gurun tuh, kurasa lari bulan warga. Boleh sekarang aku tanah koro, Kuanda di warga. Nah, sekarang tadi ada serulah di kampung. Berarti kurasa koro, Kuanda warga nasib sedikit, nasib bunga kiru. Oh ya Pak Bar, kata semu ya roh on rona pala kue. Dia itu no bela boleh koro di kampung. Dan kalau engkau warga hal-hal ini, yang jelas amankan pelaku. Siap, Kuanda. Ada pengemana kana. Narapi mana itu buat cuma pada miseng. Aga, bau nih, tidak mau sebur Raki. Pokoknya kere-kere ki, lo ke gitu pidangi polisi suruh tiket kok. Iya, cocok. Ba, tongeng, yun sa parka polisi. Purka pa uno. Iya di uno mak. Nasi pungan nasi bawa ki. Ada nang kasadiwi taki si salah silot ter kampungnya. Demi mamisang ina. Sapa ba na pa'y mamisa masalako? Pa'y di ko itin kita di kampong. Pendata ki. Apa kecuritanay? Yarawat tuwe. Abay mo, pisapa na yambo. Lebu mereka pesajaku. Alangi saja na tahu Lewe Pak. Kalau ni kalau kemana? Alo terani anan tahu alangi saja na. Bicara kali kumpa. Magala, pusenal. Apa tersi? Mapa terisi na polo-polo saja na anan tahu Ali kasi na yung luwa batane. Ano ko? Apitsa ko bapak na. Kalo ko to? Surma picha Pak pada cerita di bapak na. Nabini ko, pobata. Najamamana jamangi. Cede-cede masusi. Dinuli merendar di bolay. Di apa bisangi. Tegelo loka. Ay, tegelo loka. Mas mau ketenangi, nyuruh sama tete kalau loka. Putan ako, paya laki mo. Ih, kulit tamang kemarga ka. Lo kue di harga maga. Mas, tegelo loka. Yan na iya deh. Cuma ketemu ke tanah. Kepada toko tabu pamu. Ala dah mau lo kamu ya. Apa sih? Jenis macam-macam. Termasuk po padika. Dapat tamar ka urane na lampola. Dabi sangi magar binay ko napakulada karo. Tama no mai. Aku lo tama nak laki mo. Wah, din magaga tama no mai. Din mursuro do.
Tama, tahu kak. Tama naman. Tama no. Hei, papan lepulo, kapan cantik ini boleh nak? Iko Saripa. Kami itu kurang ajar kamu di. Unulin mo tiwira ka chandri mo aku. Panyata-nyata ala kemu. Mage ko tiwi, kamu to kapag na dua lakiku. Apa nih? Emang kita lepas chandriku. Mau stop kamu? Pakai doki ku chandri na. Mister Moya ya laken na. Kau dewe to musole pole ko ibola Uno ko tu. Juga aja. Apa nih? Tanah no. Buat tanah salah ko. Ada ko. Ni lo pesaka. Apa nih? Saripa. 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 Oh, tahu aku Saripa. Saripa. Itu Saripa. Aku mau selaikan. Termasuk ambo nai, yang bisa mata mana, nakakana, dan nakana terima matan rimna. Berarti di urane ki, mak. Kena mau lika mana, pamisa nurane ka. Tapi meneng kepala matampu ki. Ay tampuku. Si kompaka sapa na paima. Paka lewat tampu. Masih pamanteri. Kama, kayak pelelisa na. Pantas sama kada kak biasa, lebih bertampu na ruleng. Tapi menang ka man saja makun raki. Biar biasa. Sepuluh na puro uno beneku. Ambo nai, maruto na sapa. Kenal di rumahku datang itu. Ure, aro lepu, sa mana? Tama na mena. Kedolo ke makmu. Itu na mitang kalisu. Tama na may, lepu. Dewa lolo kata jema. Mapamula to ni ruwa gurma bello. Upastale ko maja makunre. Apali wala da si baba aku mitay. Anak aku amboneng. Kenal dia kita lihat sama aku. Saja na lepu, totonin ka. Tama ni balay, may. Dewa lolo kata jema aku. Lepu. Mure, Iya mamu. Nanti kau aku. Demi setan rekana. Pabias dewaku du. Aku ke maku du na. Oh, dek play bapakku. Iko lepu. Ingin mu puji. Bapak mat to iya. Puji mana? Tapi dipuji mak. Ini persis apa bapakmu na? Iya mak. Oh, apa kau boleh cerita na? Mana kau pala dulu yang kau di kampungnya? Iruat tu pai mapasala ka. Apa iya? Si ketotora to na monro di kampungnya. Papa mula to nyer tas telemana ngasengi. Ma, pleso kak. Tidak mau lesto na. Kau boleh lesto ko leres kumatu ko lari-lari. Kau udah ubang aku tuh. Iya boleh na. Tapi aja mau kumbela na. Pakampon tu Ali, ini boleh ya. Bulana sebuah ku waldi deh. Insyaallah ko kiki monro. Itu kagak tuh misaki. Senar deuti menunggu. oh deuti lepu, beda cak ke mamu. Tunggu pa yun na tayo mapabit man. Ubang aku. Hei lepu. Jenis dulu mangira melu umum. Gamatu dah ikoling aku na.
Ding, mamoy makukot. Magalo ka pa sila sa tap. Supaya di agad to curiga. Iya bandi, magalo ya tuh. Tapi ya, dosa ngalay ko. Hulang. Asan na pa ni Taryolo? Iya mure, usulit to sakko. Iyo na. Magalo to sila sa mo. Supaya di ka gagawin sakit. Ano magalo sa mo iko? Sapa? Oh iya mure. Iya padone sakku. Lepo, anong kaparjo sa mo? Yan magaloy ko sa mo. Kebiasa keluarga depan nenek. Liwa betana. Liwa cuma mabicara. Pada lebak ko. Yan senang. Ambone. Ha, yan orang magalo ko apa do birak ko ambone. Mau melepas kak? Ikaw mau lepas mo rin muna. Gusto ko pa isa ko. Ammoneka. Ulah, anak mo matu. Kung malampis nga na. Alin na makitin kampung. Isa lang kinacor. Sapa? Udah melalungi. Diba betar dia bawan. Hindi. Jam sekali kado lo na. Kita orang mompasa ding. Iya deh. Dia uselik. Jadi maghrib mati ko si mamu. Ya makan terus. Jangan wakan terus deh. Kalau memang luka kesini pecah, pesan nih. Terima kasih banyak. Hindi. Ada apa lagi kak? Gara-gara jamu sudah jemamu. Deng, berarti di becumu begini tungker ulang? Yendi. Paya biasa dia atau matu aku. Alin ke simite kak na tungka kak. Orlan. Orlan. Tegar lo kerulang. Labu sedia lisu. Patampu tole ha. Nak iro. Rulang. Jadi perilokku pada kumana. Aja lalum pulele ku dari kampung makke durane ka. Tertampa manteri. Tapi masa lo tutup kesabungan ni? Dena kematu-kematu sewat tu nisangi. Narapi topi wetun na. Ama, pergi ke rumah tu pamantri di kondisi urani binena. Abang. Di kuasa pole rulang. Dem puri pidak na. Ya kuma pakuru pidak kawasan. Popong asa di nawa ko. Tinyagan ng kamu matu magamaga mo kendrong. Matampu lo poko ingin misangan miso ko parakan. Nandra ko setang. Jadi magan pole rulang. Puro mo ko mandre. Andre ko paku di matro Andre mo. Mula satu anak ata. Amana piung ngerang. Taji dolo na. Tama ka malay. Yan ito, wadi di pidang aba ako makalauran yung ma. Pay ko na sa ini kamanang niro. Aba ako liwat pa po din na di ang ma. Apalagi ko ni sang makala di bali-bali matampu yung ma ko. Ko din nguno alay na. Hindi ka pa dyan. Wala kang malingaw aja na atas. Pada mana-mana nih. Sa kembar tanduk ko, kembar pa. Terluar dulu. Mau gerta tuh. Pokoknya mah tuh aku nak gertai. Namanya aku mau jamane. Pak Menteri, aku meli tuh. Toto kambe melirang yunrung. Iyo, iya mak keto. Toto na melirayoru. Iya, kung sempolin na. Utuwa sa walingan duke. Kalau Tony itu jaja pom. Cikar di pesai yang penting jemali deh. Pom kalau lado itu warna dia deh. Mau tuh aku ya rulang, nama nama putih, ku ya di papat taka. Pak Menteri, masih mana pada dolo di? Wateng ngaban ini aku lagi makan kampung mana makut putri. Wah, mau yang peri-peri lade. Masuk ya tamak dulu mai. Wadi ku agak minuteng. Mana di neke sanggera, pur kama sanggera. Tama mai. Mai. Mau peri-peri lade mai. Mai. Abang ini agak mai. Ito malasa. Nere kita mah di bolana. Natutukan na pintun na. Kapu pidangnya rumah keda urane binemu.
Bisa selo putolin. Dia pengulisu. Sedih nggak kak? Sedih. Cerita boko kak kapan? Ade, tiga cerita boko kok ya paman. Ya, dia cerita gelo kok. Oh, dia mana pelek itu? Pak mau petang nggak berlaku. Suasa bisa diperampok. Deng, nak ada mana kimbe perampok? Kira-kira kata po pida sisa ko makada. Udah kau makan daga. Nama tetimu nama kunri. Oke, listen. Nanti mau nabi Kalau semakin perampok, ini udah aku perampok. Dia kena lo kerlang. Dulu dipasang. Harus dipasang satu. Patetik ke mata polisi sampai. Hei, dia kena lo kah? Lo kalau mas suruh kerampok ku di Sandroy. Maplay siapa pun mantra aku. Nah yala kemu. Amatri. Irosan lo di lokai, dewa di macila kaya deh. Pakai biasa kalau kejadian, iro tuma tampu deh. Macela kena, kita dengan anak-anak. Apalagi ku kembar panamu. Jangan sampai matu mana iruleng. Dua menit bamon ya. Wih, agak Cara peritikon kamu pergi ke sepe. Dia nak temak keleng itu. Aja nih please sepe, kalau dia tepe. Ini hati ruleng di bulan sanro tak tutup mengi. Aja mati masan ruleng. Acok dah cok mi kalau matro kak. Nah ya lakin na, ya pat tampu ki ruleng. Anak aku na tampu. Binay mo tono mo ti masandro. Irula ya pa mursui. Mamu lo pusing. Kudo le mamba sandro wamba do troy. Kudo le mamba mun wamba do loy. Kudo siga play lo pa pimana. Ya pa pimana Alam mana di geteba masuk. Asal bisa masuk bisa keluar. Oh! Bukan apa lo jadi? Itu. Pak Mama gay. Anak ke polisi. Siapa Pak Mantri? Dilaporoi. Korupsi dana desa. Tapi mana ke rula macam itu lari? Yudi, ya ratum. Mana ke macam itu lari? Tapi iko, macam itu tak lari masa budala bolamu. Yudi, ya herat tuh. Ya, bukan salahku. Ngapa kerum tuh kabar ulang? Lah kena ketahu-tahu. Jadi mesilang ni. Ya pusing kasih di apa kue. Iko itu kagak masa bunga kak. Aduh seburak kok. Mana senang-senang po dia lo ni. Oi, lo tadi kalau lari, kata aku tikam. Oh, beri, siapa apa belum ni tu, kekilan. Kau lama aja tu berdaya sini. Patah lagi. Hati kau. Iko mama motor. Magawe pak. Ulah lu ni. Oh pak Dedi pidaka pak. Dulu pak, dulu. Kalau aku tenang. Agro. Kisah dasa pak Aspar. Paspar igro di. Ini pak angkat Asia agak kiwe. 2023 kaya. Oh cucu nih. Si Lesti kiro pak. Masa dia disengi? Igro di. Ini pak Dedi tugas. Di Polres kaya. Oh, demi menulis runtuh bicara pak. Paling di pemadami. Anda dari proses ki ora Paul muhelang. Wah, jatuh macam lah itu. Pak, payah rupas pada mati Tony. Waktu tanami bawang. Pas siapa tuh ngopi. Dulu betul-betul iko. Ya angku. Oke. Lolos si mamotro. Andre ngati. Pak. Jadi saya di bang. Ya ini. Paspar. Sebab malah yang habis ini. Habis tu. Malah. Bang, dire si cende. Dire naik. Itu pada ti motor we. Sandi nama cakap bang. Hati.
ngarep ke Cang. Des sengi bang, pala bom tetap lah gue. Lo ka makan boting. Dega baru ka? Hoi, acara aku gue. Anu pak, acara pagi-pagi kebeng. Saka hansip na salewangan. Tadam pengekap pak. Ulawai la letak. Nasaba lo kapitaki dia sangat kebengang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi pak, siapa tahu lo coba. Talame jarita. Bang, lokasi coba. Dia tuh tepai ada salah kebeng. Sembara ditatolo mo jama. Jangan lupa titik layar. Tapi lah lupa. Nah DC dan di laur polisi. Sandene deh, nulle ke panerapi ni ruleng. Iya, tapi tak salah leku Hama gondrong, lada betiko. Iko saka pa balik ko. Semua sengalim dia pandai ka bangku ngagi. Sini mu tete no lama andar. Wah, yan magaga itu. Iya, dan magaga tu. Anya do ye mo ala. Loko na maliano ang pisili. Liton beta ding. Enggak timerak ko. Sukru na lakaran. Ada tak betul dulu ni. Jangan apa siapa. Kerabi kita mati polisi. Aku ikut dui. Udah siapa yang nak macam polisi. Ada sini. Ada sini motor di nomor room. Aja ni. Ya, ini pak. Kerabi kita polisi di bawah. Kita itu. Ini nomor room ni ke bawah ni. Wah! Rulan! Kamu terus apa desa? Wah, iku bos pirang. Wah, sih kok polisi tak sila-sila bawa ki. Oh, memang gak biasa jadi polisi, tapi dia tinggalkan reku. Jadi, lari kalau ke pabit mana. Super, lepas pernah campur bensin nah. Jangan lagi. Wah, capu bensin nah. Bos pirang, dia mau tolong dulu beli bensin. Dia gini polisi Pak Desa, lalu mau apa? Tapi cuma aku jadi keadaan motor rohe. Nggak tadi tiga ki pak macam sih. Alam nggak tidur tak? Aku lagi bensin. Kita boleh. Hari nanti kita turun Bang, Android. Jamek toko, namun teh kalau lari, teteh aku tikeng. Mana kipa? Aku salahku. Kita polisi. Lagi pak, napa natur kematur terus si bineku. Tak dampang kak pak, salah tahu kak. Mami, dia tenaga ke? Itu tak, tapi sempan kerau pongkeku. Hah? Pongke? Iya. Kami, ngapa dia tenaga sama jerin mah? Kita berjama sini. Jadi kasih sile baju. Pamanasnya dia motor apa aku kalau aku. Sumber kak, tak usah berulang. Tidak seru lah kata. Tapi itu simpadanmu, mantamu kepang. Pendiri lu ya. Tidak seru lah. Pak, disiram tengah sama kurangnya deh. Nah, sudah ya kata sudah ya kok. Kau nyuruh siram pak. Sabar lagi, mami. Lalu, masa yang mau bapak bongkar kok. Mami, disiram pipi ya pak. Bang, lo ke bawah nih.
Pak, siang ini warga runtuh ke, dia agak stabil. Pak. Dolot tanah, sudah ku cinampel. Pak, tantara ka dolo lisu. Pak turun laki ku capu bensin na. Lesono keloto sapa? Lesono. Ale binemu. Denero leso. Dewelo pa, tantara lisu. Lesono. Dewelo ta. Polisi pemantara ka. Aro ya naseng. Komite makunre. Idi tuh ha mami. Komite polisi tak pernah puji mana ya lesono. Masuk pila memang ku biasa. Pasal aku masih polisi jadi ero laki ko. Maka ko polisi puji. Kantoran apa? Lesono ya laki mu. Lesono mami. Dia boleh mati rumah tu ya aku. Kau dia ku kagak. Aku Pak. Kornya mami, lisu nih. Apa saya kagak leco? Kau lepak tu. Kita kalau menyaming ini nikah mami kero. Kenapa udah ke si bos? Dia tuh dulu tuh. Kenapa udah? Selama aku ruleng. Lukai. Satu apa? Lagi. Tarik pure. Balik tiga ku tuh. Tarik ko. Pure, polisi. Kita mau disapa ko dito. Pantas na tiket ko. Macam je kunrai ko pale na uruane ko. Jadi aro tunu berapa uno dito. Motor ko lari di kampung na tahu. Iya, Pak. Pamito ka kasi ditikeng. Pokoknya Pak Imang, amang pas-pas tuh pura-pura kamu turun napeng kepada si selong mak tak kadapi. Napa nih sampai susah halangi polisi sembarang agaw aku tanah. Mana ke paspar agaw aku tanah di Polres. Nang kedi pemada majama. Do ngopi ya. Nama itu ni agaw paspar. Sandianya dewa apa kero. Jadi ditikeng Pak desa silong mak. Pada matoki mala. Bateta halang-halangi polisi. Kalau mana upagur na naik daripada pa. Yumbe untung kedahlia napagur ki menari. Weh, malah ko sengaga pagendrang. Pokoknya apa-apa di kita botingnya. Tapi yulpa, liwat tuju menari. Hindi pa tanya kita penari. Pajoge baru ki. Coba malu ko letong. Upagur majoge. Makilo ka pala? Iya. Dededededeng. Iku saka, agak terus mimpi kau. Pak Imang. Ngagiri ka Pak Imang. Pak, ternyata bakrong DP sembarat to jamai. Atas sadar mana jeriku. Tapi dia mah agak Pak Imang. Asal selama umpa dia seluruh lang. Tapi saka, magini Rasulullah gondrongnya mugere. Madar-dar mana talalena, kita magaga. Ang katomata din dibungka di masjid. Terpodo tanya lena. Tapi kau talada na. Muku aku tanya lena tu. Lagi dulu. Ada apa kak Pak Imang? Diarahin di polisi. Woi Pak Desa. Mari kirula dalang. Ni ko punya masalah. Pak Imang, rapi itu ke bawah tuh. Ini bawa dikit. Aku yang kesih ye. Masih ke bunga cukup boy. Aceh namanya, rapi itu nu bisa. Degi boleh komandan, aku tahu kenapa Wita. Iya, dia mati orang kota mama kantor. Pak was sama tuanya aleku, pak jangan jadi polisi. Pak ni kena kaki si abala.
bisa cerita nggak? Mana ka komandan? Coba kan lagi. Magi deh. Di, baka kinaye. Nasa gusto nga leku. Magi ki wedding. Muna mo leku, di. Hah? Kau kan le? Pati kakalian rin, di. Jadi waktu betul ke sorong ni, natakumpul di bijangi. Mana kemati kasi ko ding? Pasal tiwir ka chandri lo koi boleh. Ingit apa di apa kero? Hama, kasus lo putu molo yiding. Nginawa kita orang di, mantu lalo ka. Dito dito kakamatu ye. Paya mito ka dito rungko. Apalagi le pembecu mompi. Badeng, bantu ki. Tapi itu gagak tong iseng ni. Masalah ye selang iya. Ito po gagan di. Tapi ko pidang. Iku seripa. Aku mau selaikan. Tapi ini nawan ni mau lakukan dia boleh. Mau selaikan. Ada tunang kamu malasan. Sabrakin diri sas. Apa ke rumah tu kalau aja le. Mana kue no di mapaku ya kasi. Ini singi. Padi gagan mita di boleh. Pawatun nali sulakin na. Lena memang ni kerodo. Nangka bekas darah di mejang ni. Kurasa ia tak gapui. Pokoknya, dia mau tepo Andriku mati di gagah magage. Lo kamu lapor di kantor polisi ya? Hindi, aja melapor. Itu mah kita aja di polisi. Amat dengan Andrimu. Iya patangani. Cina naik tanah. Pasti urun tuh. Agak nasabarin na mati. Oh, berarti rai taruh tikeng Iya, dekku. Yang itu kasi sobo. Bawa kita rin ala polisi. Bisa kasi iya menurut salah. Tapi lo ada. Iya bawa si padudot. Digaga Andriku. Digaga kakak. Digaga tanga tuaku. Kocenya kasi amitay. Igaton na. Naalina kasi pa jadi polisi. Padisa, polisi Pak Ima. Iya, polisi. Tanah di sobungan. Tapi narabi mana ni waktu misa. Wah, dahlia na. Laki na polisi. Lalu wag may dahlia lah. Bayangkarin mo pa. Memang, terulang. Tabi pak. Hindi dolo di seruntung dito. Si bawa lakin na. Mana ka kalakain na? Dito, kuwane. Melampai cerita anak pak. Kau wadi kasi. Tapi seruntung jolo. Ma, biasa dito. Ulang. Iko Roland. Roland iko. Ate ko Ama suri Ay, natulog-tulog ka Natulog-tulog ka. Iyo abba, iyaro ulo. Adam ko ang kadi. Salamat sondro ki balik ki. Jadi urane ko Roland. Iko nasa dito. Tabi pak. Pwede ka kasi melotolo. Wala dolodek ko. Iya pa stop di kantor. Dito kasi lakin. Iwa masih bubuha kong ito. Pada puan agak komandan. Rina Udi. Setelah ku jalani tugasku. Mantu kali, aku mantu ni. Tri. Bisa ya padiwa Madri. Buka mita di sobung aku. Kita musyonro. Pak Madri telinga aku Madri. Tadi Pak Komandan, buat tidak kasi dolo dito seruntuh si bawang maku. Kalau ada kasi sini tetap apa nama Komandan. Mage besul makademma. Nero tikeng urane. Tabi,
Kadang pengakak. Di pagkasin ulit terima keluarga. Maka dari ulah makilase. Sidangka iya deh. Lakin na. Jadi pinsas. Jadi pinsas. Udah mantri sudah cerita. Iya, makin pisah-pisah kau nyanyi. Iya, untukku. Cuma cerita cik tu. Udah lagi. Oh iya, kita aja nih Pak. Kita neta masuk. Kalau dikiri joka di ujung pandang. Airullah. Usul tengan naturullah. Ayo, aku tuh sih bisa nanti ke keluarga anak. Tentu laki nak. Iya. Lubu bahasa per, itu lampuan. Rulan. Rulan. Apa sangka? Rulan. Aja lalu kasih misalnya. Udah tuh lego Rulan. Rulan. Udah bawa anak bangku. Gereka. Rulan. Rulan. Irlan, turun mana? Dia beli nata. Kok jadi Papa Juni? Kok bukan dia aja ya? Hai, telinga kok perangkat tuh. Dia mau tepe. Irlan yang ngerangi. Mau perlu toki itu si bawa. Mau ini dia mau tonton puji kak. Boleh puji kak boy. Irula bertemu ini cai, agak keloman uli ngamana ko. Aku memang bisa cengak kak, musa bunga kau apa gitu? Apa kau dapat apa? Makon reko ah? Kemarin sih apa? Selama sih lagi ceriga, itu sih kusil orang tu, apa kau tu katu di gua ngolo. Kalau cuma pakai rosi itu lampu pada lorisnya. Udah, apa kroni? Cina na. Belum apa? Pada kalau tutup kipas di lampu sedap logi mapa kero. Asal kau demo lampu dia belum apa kero. Jenis. Angulu ko eh. Ada lu mabok ko na. Angulu ko di. Ada lu mabok ko na. Ko di lu mabok ko jenap di mabok ko. Sabar aja Pak, para nerapi nutun nah, kalau dipendek ujung pandang. Pak Bar, Siap, Komandan. Rulan, agam sedekah Rulan. Rakku. Rulan. Ini kue. Sabar aku menteri. Apa? Telinga ko mana tahu orang mau puji. Aneh ro. Macam mana ko tiko? Tinggi ko rasaka macam mana ko mapau. Semua lebih kasar plotasion ro. Kalau ada patung kan Rulan. Namuran yang penting tak kalau mampu aja nak. Rulan. Deng. Nih, Rulan. Ini gagal. Pendek di Jepanda. Iko, mawin napi kong ka. Dan dia mapatajang, pada sini lologo ko din na ibu bayangkari, pa polisi kira lakin na. Yo, sebetulnya aku mineral itu aju, racem. Pada cai wajib na tuh enak. Kape amangi, kesuluh gitu. Sudah mantri. Medeto ni pala. Deng, Budi mau kamata mahari sabayangkari. Pak, Budi. Nabi di Pak. Dapat teman kak si ibu hari sang bayangkari di. Sabe Pak, dia kata sengalih tadi pecah. Hah? Dipecah kak? Iya, di motornya ka asta di kantor we. Ma. Ya, Ulfa. Dipecah lagi nih bu bayangkari. Iyo, akhirnya meto kage den Cina bu pakai, nalolada ko pakai. Ngalil ko apa ya? Sirina tuh. Tiga cedek ni Sirina. Iko, mapamul mako kay masrani. Jaga galala logi silisong. Liwa siriku, masrani. Dalia,
Ngerangi anak aku terus tampu.